Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Muhammed ve ala alihi ve ashabı ecmaîn amma ba'd. Bütün maqtovlar Allah tebaraka ve taala olsun. Dualarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Bana bugün bir ulu sayyid ayam Müslümanlardan bayramı kedey kembagallardan acı olgun mana cuma gününü Allah tebaraka ve taala siz bizlerge nasip etip mana cuma namazı okushqa niyet kılıp kelip turabız. Bardığımızın Allah tebaraka ve taala niyetlerimizi kabul kılgan bolsun. Günahlarımızı Allah keçirgen bolsun. Bugünkü bir bayanımız mana bizlerge köp sorovlar kelip turat. Mana hazırkı qoğumga jaraşa, zamanга jaraşa bolup mana jaş baldarыбыз ata-enelerini köp korluklar kılıp turat. Bir taştap ketkenler bolup atat. Oşo tuurusunda Allah Taala Kur'anda dagı köp bayandardy kılgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da şu bayan kılgan şu ata-enesi tuuralı. Allah Tebaraka ve Taala Kur'an'da Ahkab Suresi'nin 25. ayetinde manisini aytat. Biz insanga ata-enesine жақсы мамиледе болууларын буйрдук дейт. İnsan ata-enelerine жақсы bir мамиледе болушка da Allah Taala buyurgan. Yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında bugün cuma uşunday cuma günü onday minberge çıkıp turganda birinci tepkişke butunu koyganda amin dediler. İkinci tepkişke koyganda dağı amin dediler. Üçüncü tepkişke koyganda dağı amin dediler. Dep hutbany bütürüp cuma namazını bütkönden keyin sahabalar suradı, ya Resulullah siz her bir tepkişke but koyganda amin dediniz. Bunun sırrı kanday degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayttılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayttılar. Men birinci tepkişke butumdu koyganda Cebrail perişte kelip aytты deyt. Uşul Ramazanda toba kılıp günөөsünü Kudaydan surabagan pendenin tumşuğu beti jerge ış kalsın dedi. Oşonda meni amin dedim dedi. Oşo Ramazan ayında mana Ramazan ayı kele jetat Kuday buyursa bir ay tөгөлөгүндө kaldı. Oşonda kança günöөлөрүnü Allah'dan surap, keşirişini Allah'dan surap dua kılbagan pendeler Allah'ın da biz aytkanda Allah'ın kargışı tiysin degen. Beti jerge ışkalsın degen tumşuğu. Allah'ın kargışı tiysin degen. Oşo Ramazan ayında Allah'dan surap kança günöөлөрүбүz bolsa Allah'dan surasak albatta Allah keçirgen bolat eken. Ekinci Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Ekinci butumdu koygondu deyt. Cebrail ata-enesini hizmatını kılbay, köngülünü oğrutkan baldardın beti jerge ış kalsın deyt. Ekinci butumdu koygonda Cebrail aytты deyt. Cebrail ferişte ey Muhammed eğer bu dünyada ata-enesini razı kılbay, ata-enesinin hizmatını kılbay, ata-enesinin köngülünü oğrutkan pendelerden Allah'ın kargışı bolsun dep. Oşon deyip aytты deydi. Men oşon üçün amin dedim deydi. Üçüncü tepişke butumdu koygonumda deydi. Senin atыңды uğup sağa salavat aytpagan pendelerden murdu beti jerge kalsın dedi. Allah'ın kargışı olsun dedi. Muhammed degende bardığı sallallahu aleyhi ve sellem dep oşoga жооп kaytarışыбыз керек. Albatta kay jerde bolbosun. Biro Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem degen
Muhammed aleyhisselam deb ошого жооп айтпасак да биз бул дүйнөдө туугандар күнөөкөр болот экенбиз. Ошон үчүн мына Кур'анда Алла Таала да айтат: ата-энеңер ким болбосун бир чыкырган убакта уф дебегиле дейт. Уф деп ошого уф деп жооп кайтарбагыла дейт. Алла Таала Кур'анда айтат. Чоң күнөөкөр болосуңар дейт. Ошон үчүн азыркы коомубузда жаш балдар ата-энелерин таштап кетип, мына азыр статистикага караганда Советтер Союзунун убактында мына азыр Кыргызстанда эле карыялар үйү көбөйүп кетти дейт. Ар бир шаарларда, ар бир райондордо карыялар үйү болуп кетти. Анда ким? Şu biz musulmandın, Kırgızdın ata-eneleri, baldары taşlap ketken. Bugün alardı taşlasa erteң alardın başına gelet, alarda oşoydu ömür ötüp kaladı. Oşon üçün aylıkta jaş baldarım ata-enеңерди урматтагыла. Бул көп эме кылганда мына азыркы эме болгондо ата-энелер таштап кеткенин себеби аялы менен. Азыркылар жаш балдар аялынын сөзүнө кирип ата-энелерин ошо жактарга алып барып таштаган. Аял табыла турган, бала табыла турган, ата-эне табылбайт. Бир тууган табылбайт. Бир падыша болгон экен, урушка эки баласы бир инисини жибериптир. Эме болгондо чоң балаң шахид кетти деп кабар келгенде, алхамдулилла, Алла бериптир, Алла алыптыр деди. Дагы бир канча убакыттан кийин кичүү балаң дагы ушундай деп шахид болду, аламдан өттү десе, алхамдулилла, Алла бериптир, Алла алыптыр деди. Андан кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин сенин бир тууган иниң да кайтыш болду дегенде, ошо падыша ордосуна башыны ал дубал бул дубалга уруп аябай ыйлаптыр. Ыйласа анын кызматчылары бул падышабыз акылдан кетип калыптыр да, эки перзенти кайтыш болсою ыйлабайт, бир тууганыга ыйлайт деген пикирлер келген да. Анан айттыр, менин бул кылып жаткан жоругум силерге бир ибрат болсун. Эки балам өттү. Алла Таала белиме күч берсе, өмүр берсе, башка аял алсам, мага бала төрөп берет Алла берсе. Мен бир тууган иним таба албаймын. Мени төрөп берген, инимди төрөгөн апам өтүп кеткен, кайтыш болгон. Мага эч ким мындай ини төрөп бербейт деп, ошо падыша ошондой бир керездерди айткан экен. Ошон үчүн ата-эне бир туугандарды биз урматташыбыз керек. Айрыкта жаштар аялына сөзүнө кирип алып, ата-энелерин ушундай бир болбогон жерлерге алып барып ташап, биз өзүбүз деле көп күбө болдук. Ушундайларга ошо карыялар үйлөрүнө барып эме кылсак, балам аман болсо болду. Ушу байкуш ата-энелер ыйлап көзүнөн жашты агызып, балам аман болсо болду. Баламдын кулагы тыш жашаса болду. Ошон үчүн мен бул жерге келдим деп ошентип ыйлашат байкуштар. Эмне болсо, эми келиним эми батпай сыйбай калдым келиниме. Ошон үчүн ушул жерде эле мен жашаганым тыныч. Балам аман эсен жүрсө болду деп, ошо жерде отурганда дагы şu ata-eneler balasıga emek kılıp atат. Ayırıkça жаштар, ошондой жерге барбаңыздар. Allah'ın razılığı üçün. Birinci Allah'ın kahrı kelet. Ekinci çok жерден пайда кылган ата-энени кордобоңуздар. Эртеге силердин башыңарга келет ата-энени кордош. İbn Abbas radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den merhamet kılıp aytat. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşittim deydi. Kaysi bir momun ata-enesi bolsa, alarga taң atkança kızmatını kılsa, Allah Taala aga
5'ten 2 darbaza açıp koyot. Qaysi bir mo'min ota-enasine taң atqıça xizmatini qilib, qo'li butini uqalab, tamag'ini berse deydi, Allah tabaraka va taala 5'ten 2 darbaza açıp koyot deydi. Oşo 2 darbazanın qalağanından kirişet deydi. Egerde ota-enasini күнөөкөр bolup, xizmatini qilbay, attırsa, tozoktan 2 darbaza açıp koyot, bu 2 darbazadan kirişet deydi. Ota-enaga xizmat qilbay, ota-enaning ko'nglini o'rutgan pendeler deydi. Oşoň üçin ota-enaning xizmatini qilib, şu 5'tin darbazasından kire turganga bir hareket kılaylık tuğandar. Bir sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına kelip, ya Resulullah, men kimge жақшылык kılayın? Dedi. Dep suraganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, enenge жақшылык kıl, jana enenge жақшылыk kıl, jana enenge жақшылыk kıl dep 3 jol aytты. Andan keyin ota-enanga жақшылык kıl. Andan keyin bir tuğandarıga жақшылыk kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday aytып bir osiyat kıldı. Yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den suradı da, qaysi amal жақшы, qanday iş kılsam soğuk köp bolat dedi. Sahabalar suraştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayttılar ki, öz uağında okuyan namazın soğuğu en köp soğup dedi. Her bir namazın öz vakti gelgende oşondoğu okuyan soğup dedi. Ağa hiç kim jete albayt dedi. Her bir namazın öz vaktindagi okulgan namaz en soğup köp dedi. Andan keyin dedi, ota-enaga жақшы kılışta köp soğup var dediler. Andan keyin dedi, mana gördünüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan keyin ota-enani koyup oturadi. En bir avval namazda okugula öz vaqtda en köp soğup dedi. Andan keyin ota-enaga жақшылык kılgıla, ota-enaga xizmat kılgala en köp soğup var dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yana bir jigit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip, ya Resulullah, benim bir enem var. Esi jarım, akıllı yok. Men oşo enemdi tamagını berip, kolu butunu juup, kiyimlerini tazalap, daim men kötörüp jürem uşu. Afamda kayda varsam men kötörüp jürem de, men uşu enemdi razı kıldım mı, enemnin xizmatını atkara aldım mı degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yok dediler. Jana jigit aytты, emnege kanday men ömür boyu şu akılım tanıganda men şu afamını men kötörüp, tamagını berip, xizmatını kılıp jürem degende yok. Emnege degende sen enеңдин, afаңдын sen törölүp ыйлаганыңда şu tatlı uşunça şirin uykusunu bölüp sana oğuzuna bir emçegini sağanın akını atkarganın yok dedi. Uşunçalık kızık uykuda, şirin uykuda jatıp sen ыйлagанда turup bir jolu emçegini salgandın sen akını bergenin yok dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oşun üçün afalarımızda ayabay akılız köp eken toğandar. Atkargaның жоқ, sen бирок жақсы iş kılıp atasың. Az iş kılıp alıp, köp soğup alıp atasың. Soğup alıp atasың, бирок afаңдын akını sen atkara algaның жоқ деп. Oşon üçün biz afabыздын akını atkara alбайт экенбиz, актай албайт экенбиz. 9 ay kursagында көтөрдү. 2 жашка чейин emizip
түн içinde болсын, күндө болсын, суукта болсын, бизди папестеп карап ушуга үшүк алып калбасын, ооруп калбасын деп ушунчалык бир боорукерлик кылабыз. Чоңоюп алгандан кийин апабызды көчөгө таштап коебуз. Колубуздан эчтеке келбесе эле күндө апабызды бир колун өп, бир пияла ысык чай берип койсок, ошого курсан алар дүнүйөгө курсанбайт. Биздин дүнүйөбүз аларга керек эмес. Аларга бир жакшы, ширин сөз. Апа кандай? Жакшы жатып турдуңузбу? Эмне керек? Эмне жейсиз десе, ошо айтат. Ал кийим алып бер дебейт. Же бир жака алып барып кел дебейт алар. Ошо курсагы тойсо болду. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айттылар. Albatta kişi ata-enesini sөгүш менен чоң күнөөгө көр болот dedi. Her bir момун ата-энесini söksө, эң бир чоң күнөө көр болот dedi. Сахабалар сурашты: "Я Расулуллах, кандай момун мусулман өзүнүн ата-энесini сөгөт?" dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Bir kişi бирөөнүн ата-энесini söksө, al özün ata-enesi sökкен болот. Эки киши бир урушуп калса, сөгүшүп калса, атаңды энеңди деп. Ал кишинин ата-энесин сөкпөйт dedi пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Өзүнүн ата-энесин сөгүп атат dedi. Канча боктоп сөксө да өзүнүн ата-энесин сөгөт dedi. Ошон үчүн күнөөгө болуп күнөөгө батып атат dedi. Ошо урушканда дагы ата-энени оозго алыш керек эмес. Ата-энени сөгүш керек эмес. Kim ata-enesini söksün, bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып ататтар, özünün ata-enesini söktü деп атат. Jana sahabalar surası, ya Rasulullah, ata-eneler balдарынан наразы болуп, бул дүниөнүн өтүп кетсе, ата-энени кандай кылып разы кылабыз дешти. Буга да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы жооп берди. Өтүп кеткен ата-энени разы кылса болот dedi пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бирок 3 нерсе менен dedi. Биринчи, перзент имандуу болуш менен Перзент ата-энеге имандуу болуштан жакшы нерсе жок dediler. Ошол ата-энеси өтүп кеткенде перзенти имандуу болуп, ошо ата-энесиге дуа жиберип турса, ошол ата-энесин разы кылган болот dedi. Экинчи dedi, ата-эненин туушкандар менен досторум, ата-эненин достору менен жакшы мамиледе болуп, ошолордун бата дуасын алса, ата-энеси разы болот dedi. Üçüncü dediler, ata-enenин atına dedi, ыстыгбарды көп айтыгыла dedi. Istiğfar aytıp, ata-enege bağışlap dua kılgıla dedi. Oşonda ata-ene razı bolot dedi. Ona kelip alıp, mescitke kelip alıp, biz көп ыстыгбар, салаваттарды айтып, ыстыгбарларды айтып, ата-энемдин ушундай күнөөсү өткөн болсо, ya Allah, ата-энемдин күнөөлөрүн кечиргин деп, ата-эненин атынан сураса, албетте муну да Алла Таала кабыл кылат. Yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı bir ayttılar. Eğer adam balası bul dünyanın ötüp ketkenden keyin kılgan amaldары бар токтойт dedi. Бирок 3 амал токтobойт. Алар садакай жария dedi. Birinci. Bir салып койгон мечити болсо, ушундай bir мечити болсо, kança adam kelip namaz okusa, ibadat kılsa, albatta al kişiге sooп barıp turat dediler. Andan jol kurup koysa, je bolboso bir köprü kılıp koygan bolsa, jamaаттардын
bir hajatını çıkarış üçün joldu salып koysa, jol tüzдөp koysa, köprü salып koysa, bul da sadakayı jariya, bundan dayı soğup daim barıp turat oşo kişiye dedi. Ondan keyin dedi, bir kakıragan talağa su çıkarıp tursa dedi, oşoytke bak östürüp, oşonu karasa dedi, aldağı şu kıyamatga çeyin soğup barıp turat dedi. Barganın sebebi dedi, bir baktı östürüp koysa dedi, bak deyiş ayabay çoğun soğup turdun. Oşonca kança kuşlar, kança canvarlar paydalanat, soğuğu oşoğa jetip turат. Bir hikaye eken, bir adam oşo bak tuğ жерден bakta bolsa, baktar kuşlar oşo salavat aytıp turат, oşo baktın ээсине дегенден анан bir bak tuğ жерден bir tam alıptır. Аябай bak көп. Anam men aябай soğup, Allah Taala maga soğuptu көп жазат экен деп анан бактын астында жатса, Allah Taala oşo ötө kuşlarga, kanаттууларга til пайда кылып, ekkenge rahmat, ekkende Allah razı kılsın, ekkenin günөөsүн Allah keçirsin deydi eкен да. Baktı ekkenge, baktı oturguzганга. Bu baktı satıp alганга деп айтпайт экен го. Men özüm hareket kılmasam bolboyt деп al жерди таштап, bir караган талаага бак эгип туруп, бакты өстүрүп, бакты анан астында жатса, жанагы куштарга дагы Allah Taala тил берип, ой мына бакты эккенге бак отургузганда Allah разы болсун, күнөөсүнү кечирсин деди экен. Bunun için tuğanlar her birimiz koldan kelişince ılayıktуу жер, суу бар жерлерге birden bolsa dagı bak oturguzup koysak, aябай bizge soğup ошондо болот. Her bir kuş kelgende siz menен bizge istigbar aytıp turat eкен. Her bir kelip konot, esalat kuşlar, ağa uyalayt, bala östüröt, ошондой кылганда şu baktı ekken adamdı, bakka oturgan adam dep soğup oşoga tiyip turat eken. Mana hazır jaz kelip kalıp atat. Bak oturguzara turgan uaktar kelip kaldı. Jok degende her birimiz birden bak oturguzup koysak dagı kança jaratılışında körkü bolot. Özümüzge de soğup bolot. Bir sonun bolup kalat. Жолдордун көчөлөрүн бойлору чаң басып жаткандан bir бак болсо, бирөөлөр келип көлөкөлөсө дагы сооп болот. Андан кийин өткөн адамдын bir перзенти dini ilim alsa, Kur'an'ды жат кылса, ошол түгөнбөс сооп барып турат экен, ата-энесиге дайым ушу сооптор барып турат экен. Ошон үчүн туугандар эми бул айта берсек көп экен, убактыбыз да чектелип калыптыр. Ошол ар бирибиз бала бакырабызды жакшы тарбиелейли. Айрыкча жаш балдар ата-энелерди урматтайлы, аксакалдарды урматтайлы. Мана карыларды дагы урматсы жоголуп кетип атат. Пайгамбарыбыз убакта эртеңги намазда пайгамбарыбыз имамдык кылып болсо аста алишери куда жок экен да. Келбей калыптыр да, пайгамбарыбыз намазды баштап окуп атканда акыркы үрүккүгө барганда, ушундай үрүккүгө тизени кармаганда аты жабырейип периш келип канаты менен басыптыр. Мухаммед кыймылдабай тургун, али жамаатка жетип келсин деп келатат деп. Пайгамбарыбыз тургандан кийин ana akırkı ürükü hastane şereke farz namazda akırkı ürüküsü kelip jetişip namazda okup bütkönden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Ali bu senin mınavun urmatında bizim namazlarımız kabul oldu dedi. Peygamberimiz bilip turat sahabalara okusunda emne keçiktin degende men үйдөн çıksam bir qari aksakal tayak menen kele жаткан экен астымда. Ошону мен абгөн кылышка ошо аксакалды сакалы аппак экен урмат кылып ошо кишини артынан келдим dedi.
Келсем bu Yahudi ekan, meshitке kirбей өтүп кетти dedi. Эме өтүп кетти dedi. Анан мешитке ошо кечигип калдым дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Жабраил, ki Allah Taala buyruk beriptir, Cebrail'e sen barıp Muhammed'ni toktatup turgun, namaz bitip kalmasın, Ali kelip koşulsun dedi. Azrail'de aytıp kanatı menen kündü çıgarbay turgun, Ali cemaatin soğuğunu tağmasın dedi. Şu aksakaldı urmattagan üçün. Oşo al Yahudi bolsun, başka bolsun da karı kişilerini urmattagаны üçün asalini oşonday kıldı. Biz dagı jaştar özümüzde mana aksakaldарды urmattasak аябай чоң сооп болот. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, намазда dedi, birinci safta эң сооп көп болот dedi. Дегенде баары чуркап келди. Чуркап отурганда бирөө соо берди: "Я Расулуллах, эми birinci safta dedиңиz, аксакалдар артта калып, жаштар birinci safta kelip alıp atat" degенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Эгер бир жаш birinci safta oturgan bolsa, bir aksakal kişi, karı kişilik yapasa, oşo birinci saftı veri özü artıngı sapsa össe dedi. Oşo iki ese soğuk olat dedi. İki ese soğuk olat dedi. Birinci safta oturgan için soğuk olat dedi. İkinci, oşo aksakaldı, şu birinci safka ötkönü, urmattagan için iki ese soğuk olat dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والصلاة والسلام على Allah Teala bardığımızga insaf, tavuk, iman bergen bolsun. Yaşlarımızga insaf bersin. Ata-enelerimizni urmattay turgan yaşlardan boluşkalımdan nasip etsin. Karılardı, aksakaldı urmattıp, oşolordun bata duasını ala turgan yaşlardan boluşkan nasip etsin. Rabbana taqabbal minna inneke entes semi'ul alim bi rahmetike ya erhamer. Allahu ekber.